Hayi bafowethu, iParis yenza izimanga ingoma kaMthandeni featuring uLwandle ivuka namhlanje no 26 million viewers on YouTube. Le ngoma iphuma ngonyaka ophelile bafowethu, kodwa isenza izibalo ezinzima kakhulu. Ingoma kaMaskandi le, into yomlando le, into futhi engakazi bekhona endimeni kaMaskandi. Mancane amathuba ukuthi futhi singaphinde siyibone into efana nale, kodwa ngoba isikhathi siyahamba mhlawumbe kuzokwenzeka. Ake ngiqale ngibikelela bafowethu abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi kithi sanibonani bafowethu ke. Uma uqala ungena kuleli khasi ngicela uqonda button ka subscribe uphinde like lama video ke enginenzela wona. Bafowethu ke iParis ke okuyingoma yecomele ihamba noLwandle yenza izigixa zomlando endimeni kaMaskandi, njengoba ke isiphinde yahlanganisa ke lapha ke u26 million viewers on YouTube. Bino 25 yenyukela 26. Bafowethu lo mlando mkhulu ngalendlela eyisimanga. Sikhumbule le ngoma bafowethu ke isanda nakwenza nakuhlabana ngerecord of the year, okuyindondo engakazi ifike emculweni kaMaskandi, indondo engakaze iwinwe emculweni nje kaMaskandi. Into le sasiyibukela kubantu baphesheya, kodwa namhlanje isemdletsheni. Ayiwe bafowethu, angifuna uqamba amanga, ngakuthembisa ukuthi ngizokunika khona njengoba kunjalo, kodwa ayi kunzima lokho futhi kukhulu kakhulu, kuyamangaza isupport abantu abayiphele ngoma kaMthandeni, amabhinqa nalo lonke uhlobo lwabantu, ngoba siyabona ukuthi akuwona amabhinqa kuphela kodwa ama-genre wonke beyiphi support, ngoba ikwazile ukuthi yenze u25 million yakhuphukela ku26 million. Bafowethu zinjalo.